Kiunga chinsabire toko cha kurwase county ya Nyamira hasito kumenya gomna litukulia lero nigo umukonyi wose omuwaziri omukoro muske Dr. Fred Okengo Matiang'i ara erombe nekigima yabo bwatani baye ase ogwakira ekoko abalie bakurwanira ebirogo ime yegodi me county yo goetera ase okubwatana amonere gosense milimo igdumna yo kwamira serikali United Opposition asabanya kabakurawa amono mugabana bwe county ya Trans Nzoia muske George Natembea omuwaziri omukoro muske Muisa Gitui nabo igo egati shabarayibande abange sabanya kabakubolia abo babwatera okubwatana amono muske Dr. Fred Matiang'i banya kabawakirwa ekura gosaba gusirwa litukulia ramis chingaki chigwodi ya Nyamaiya wodi ya Kerenya ne wodi ya Nsiongo chiraende obocholi oboke mnagotumuli kwitofatigade Gisemba amatuko ane oka naro atigaire erio chiwodi jiria chibwate obochori oboke chiche kubachora abarayi babo nigo siasa egendrete kubwata omurero asrero erombe eria ekwamireria serikali gose United Opposition nigo bara chikambeini chabo ase county ya Nyamira anenase wodi eria ya Ekerenyo Matiang'i Toma Ruto Omune birenge Ongaro Toma Amenya Omune bigoti Omune president ano akorara Nyamira ilumu bwate Egente momoja kworo kianga momobwate no kongaro chikura moja mogende mwaketa 27 lakini ane karamu akire mwende maigule abandona abayibi maigule imorwe polling station ini makolero mpaka jatanga siru maigule ane mbobwate abantu bakola elesia mo member ndere chinkoro kurwera mani nigo bamwakira ekoko omurwaniriri bwekirogo kyobo MCA we wodi eyiga ya Ekerenyo aserieta Jeremiah Ongaro aseboigo baira chinga kecho na komomocha omobunge Onoth Mogirango muskecho ashinyamuko ase okubaretera omurai na gukorera konsamaega kurwase ogutamwa okoboko omurai oyo abareterete umwana mindo cho ashinyamuko oromo chumbo ito Onoth Mogirango iga ende tuko parama skani abantu bonse kama woli ngakia oroje erebe koma nyene akatotebito kanze 20 na ajire rogoronalika na kwane na abantu bonse wandebinga teremio ngaro nerurabo mwezi bira kore gazingia akareta teremio ngaro erebe koma nyene atende kama woli mwakala go teremio ngaro umashimo arate wango kwane na abantu Kamoboli wakwane na abano mugango waitabirende mio ngare ono omaidengo kuminga umano yo minto ngojeta kamobo sangora akataka tenje minde byao weshimwa na moko wewe nulitupata ongaro weshimwa na moko wewe nulitongaro kaimu weshimwa na moko ukuje hapa na kura yako weke ongaro abarai abaiga baburirie abakichukura anene kurwase wodi ya Nyansiongo Nyamaiya naboigo Ekerenyo baesoke asobonge ritukorio kubachora abarai abo baragire ebyara buna enchira eyemo yokoro kiabuna imbamusigete Matiang'i fursa ya kuonyesha Ruto kwamba hawezi kuiba kura. Kuonyesha Ruto kwamba watu si malaya anaweza kununua na pesa ametoa kwa bonus ya chai. Kuonyesha Ruto kwamba anajidai amesoma lakini mjinga. Nonya nigo basiemire serikali eregeti ebyara asogosinywa kurwania ubukurumi. Shida ya Kenya ni corruption. Vile mnaona our president saying anataka inji iende Singapore style na anazungumza vile atatumia pesa trilioni 5 hajui. Shida ya kwenda huko sio pesa, shida ya kwenda huko ni kwamba mawaziri wake Duale, Murkomen wote mnawajua ni waizi.
Kubwatikana naya nigo basabire omugusi kumubwatisia Matiang'i ase sabari eye na baboririe Matiang'i agenderere kubwatirana n'omugavana o Trans Nzoia George Natembeya ase obwang'e eria sokoroisia eserikari. Fred, I want to urge you, vile Wakisii wako na wewe, shikana na George Natembeya. Huko kwetu tuko na Mudavadi na Wetangula, mimi Kamiwale na George Natembeya, we have buried them, now they have resorted shooting at us. Yesterday they almost killed me. Sasa sisi tunakutana tena, tuko pamoja. Vile tunaongea saa hizi tunaunda timu ambayo inaitwa Kenya One kama Harambee Stars, ndio ambayo itakuwa na mastrika, itakuwa na midfielders, itakuwa na wingers, itakuwa na defenders, ndio neno kubwa ni kumpeleka Ruto wapi? Kumpeleka Ruto wapi? Nikisema Harambee, Harambee, Harambee. Hingo ripotera Getembe korwaiga Ekerenyo yegotoka emeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Hisemba.